chumi wang chuan tu po freestyle chuan thil siam thar lo nia thil hlui te chu ralta ngai te u alo tharta tu point a hun kal to eng thil po ti to ma se Isua nun thar a mu thei ni hei hi thei tak takem mi tam tak chuan tuwe mo pian thar hian adang lam vek thei ni ti hian ring lel thin nie mi hring thlir na tang chuan hei hi hriat thiam har sa tak ani reng ani ama ro chu tuwe mo in thak dang lam na chan chin hian thilung ke som vek to te po mangai na le khongai na mu tir thei tu testimony chak tak ani he video a hian Isua zuitu ra Engkim kalsan tura thutluk na huai sen tak siam tu mi ming thang panga te kanun tar lang don ani he khovela hian tu te po hian second chance kan du veka thutluk na dik lo kan lo siam to phurit chu kan phur thewani then khat chuan an hun ton za thak tak tak ta chuti bawan duwa then khat chuan siam thar na le an nun phung thak dang laman du thung then khat chuan an ti sual te chodin chira beidong takin hun rem chang thar an outhin Engkim nei angalang milar an in lian tak tak kar moi tak tak le sum tam tak ne na thilman to tak tak te na hual velang te po hi an ril ru boy fo thin mun tina chana an zonga chana dik tak chu pathiana om ti hrelovin nun thar pe theile tun hun chau ni lovin chatuana nun na pe thei tu pathian chu ole voina an chan chin kan ngai thak tur milarte hian ming than na sum le pai le nom sakna ni lovin an thin lunga Isua nei hi ani tian thra thiama an chan chin te hi rin nei in engkimati dang lam thei ani ti hriat tir tu thatakani pakhatna Hector Digaldo romance Hector Alpha tar ti hriat ani boka September ni somni pariat sangkha zakwa somsari pakwa khan Carolina Puerto Rico apianga sangkha zakwa somkwa le sangni chhovela khovel pum huwa palo chuk thar le lar tak music chikhat rugaiton an ti achuan a kherel zo chawa dual Hector White tito El Bambino ti hriat book zinga hian atel veni an pani hian album loading tak tak engamo sa dan ti chuaka artist langsar dang denen po an thok dun bokani a kherel lama chuan hlotin na changma se Hector hian ami mal nuna harsat na lian tak tak atokani annu panuna harsat na lian tak tak atoka adin kar boruak chuan in thenna lam konga zo zelani chubaka lungai na le mani in ti hlum tura ngai tu na te nei chawa chu chuan anun kong zo zel tur chu nasa takin ngai tu tirani he ami mal nuna harsat na hian Hector chu tharau lam zin kong atan tir ta ni kumsang ni pariat khan music lama chaw sana evangelical Christianity lu tumin thutluk na siam ta ni chu mi hnu chuan tharau lam in thak dang lam na le siam thar na chung changa a testimony chu tlang takin a soi chuaka rin na in mi nu na ti dang lam thei dan en tir na nung takalo ni ta ni tuna chuan pastor ni to a pathianin anin nei na a siam that dan te lungai na atanga a chua dan te a om na tur kong thara pek dan te apuang chuk thina ni Isua zuitu rin om ni turin khovel nom na ming than na le sum zong zonga ban san ta ni hei ba ka hian Hector hi film lama in mang na sa hleya a testimony be chanin film asiama he film hian ama anga artist tam takte khoi hleya a en to teril ruwa po tlan na hle ni chu ba ka a hlut na le rin na lan tir tu Christian hla ati chuaka tlan na beiseina le chungril mon na lam thupuya soina sa hle bokani arong bol na hi midang angin kauhran huang chunga chawein hnadlova tanin angchi mun pa ngai lo zok te po a huam tela chuta chuan beiseina le tharau lam in thak dang lam na thu cha asoi thina mitam tak chu Krista chu an chandam tua pom turin hruai ani panina Larry over aming dik tak Raymond Louis Guevara hi Puerto Rican singer lar tak le thaphu thiamania kumsang ka zakwa somko panga December ni somparu khan Carolina Puerto apiangani ano panlai tang toin music lama talent anei thalea abik takin reggaeton le classic music lama talent anei thaleni kumsang ni parok April tha khan Larry hi Latin trap I o tu bera aron langa ahla tumi enamores remix ati chuatang pheichuan khovel puma hriat hlonia
a hla ti chu ani nu loka a viral zui ta reng ani a style hi direct le vulgar lyrics manga siam ania local le international lama po a hu hang an hle ni ma se a career le adming than na a sander line le rui hian a social media kal tlangin thuthin thong takaron posta thutlung na thaber ka siam ta ni chu thutlung na chu music lam chol sanin Isua nung ka zuitu don ani ti na puang ta ni chu a thu po sa wang chuan mi tam takin lari over chunga hian engthil nge thleng tin zon an siam ta sup supa lari chuan ka chunga engthil nge thleng ole voin hian freestyle pian tharna ka chang to ti hril cheu ka du ni kum khal le than hi chung chu music siam lovin ka om to a pathian tan ka in ser franga lalpa ompuina ka zong ani tin a video ti chua chuan a soyani Johanna bung thum chak som paruk na soin Larry hian Isua ni na nin ton dan chu bola ang bukin Engkim kalsanin a chandam tu zuitu rena in pe ti soya chu ba ka a fence te chu a ke pen zuya freestyle zong tu rena fuya he tu tluk na hi kanuna thaber ani ti na soi kanuna thutluk na thaber ka siama kalalpa Isua Krista ka chandam tu ne na in rem na siam hi adu zong fam ki ma min hruai tur le kanuna athil tum ti hlo ting turin ka thin lung le kanun kongka ka honga kanuna hian stage thabera ka ding me kani hlimna le mon na danglam tak ka nei ani keima hun ruak tak khovel thilemo ming than nai mo sum le pai mo point kanuna ti hlotlin theilo chu ka lu khat theita ni ti na soi keima ang bokin Isua zongro atidama asiam thalea achu azalena min chandama min siam thalea min thak danglama nangma po hian ti adu ni tuna hian Larry hian rin om takin chanchin tha frila Krista tan tharau tam takania rogaton khovela artist puite hena nasa takin chanchin tha puang thina ni arong bol na chu hriak thi na chak tak le chanchin tha thu tak lama in pek na nget takania chu chuan mi tam tak Christian na lama a hib lu tani pathumna Jolio Volteo aming diktak Jolio Loving Ramos Filomeno hi Juni som bakhat sangkha zakua somsari pasari khan Puerto Rico khopui Sanjun khuwa apianga ano panlai tang to in music lama apian pui talent alantira role tharani in music industry a athok tanani Ray 29 and Vile Hector Decaldo tenen thok dunin Masters of Funk andina hepol hian charta album ti chuana theng phalo ma se reggaeton bultan na chuan chil chena poimo takanu chiani kumsang ni sompali January khan Jolio Volteo chuan Christian thatak ni turin thutluk na poimo taka siam ta ni hemi kumvek meini somni paru khan music a chol san tur thu puanga hei hi soifin he thilika ti chunzom thei to lo Christian voi tam tak min kau to ni tin hei hi min kau na nung ber po ni thei ti ka ria kanung changa che chawin kanun chu sualina khata ma se tu na chon chu top ta ni e Krista chu ka chandam tu tan kapum tak zetani tin radio interview na pakhada soini Hector Decaldo le Jolio Volteo te hi kumzabi somku na toblam khan reggaeton artist lar ber polan nia ma se anin rem lo te ni amaro chon pani hian Christian rin na an pom nuwa annuna in thak dang lam na sataka thenga tuna chuan thian unau aina sazo ka hmangai na nen khovel mun sang sanga pathian thu khrilin ankal kol thina ni he an thutung na hian Krista unau angin ain pum khatir mai nilovin pathiana an mu beiseina le tlan na thu cha soin khovel mun sang fang kwalin ken pen dun thina ni palina Daina Katia Jerovas quick Kati Jera tia hriat lar hi April ni ruk sangkha zakwa somriat panga khan Thorjilo Perua apianga artistic khovela chuan anopan lai tang to in kumbia singarani atirlama chuan agwa bela group adina mase atua chuan orchestra Kati Jera bendamix ti chu asiam tani chumi tang chuan tropical music ai auto singa mi aloni tani kumsang ni som panga malam zong khan Kati Jera hian television show pakhat Domingos de Festa host ani thin boka ma se me sang ni som ni pani khan Kati Jera chuan
tuna adin mun zong chu amang tha don ti asoi chuan offense te ati hril hai hle ni voin hian he kanun boi chuar takle nok taka hian pathian chau hi kama hun le ka kong min en thei tu ni ti ka thiam to ni khovel hun sang atanga TV peru application manga min en tu zong ne na Engkim wagin lom thu ka soi du ni tin ke ti hian asoya television chu asan nuwa thlaphuwa thiam ke ti hian Isua Krista chanchin asoi tana offense te zinga ama hra thiam tu tlem te om ve ma se atam zok chuan an soi sel na sa hle ni ma se chung soi sel na tam takara chuan mei ni som sang ni som ni pani khan Christian music performer anga ai nan tur thu puang ta a chu mai ni lovin Krista ta na ai hlan na be chanin ahlama saberatan my life change te phua a video clip pot chuak to ni publication pakhata keti chuan offense te hne na tanga artistic khovela chua san chung changa zo na zong chu changin tha enga mokal ta khan pathian thu ka hre ve ta zoi muangin atung zuitu kalo ni ve ta kanu dang lam ta ka thil ti tam tak kha adik lo ti ka hre thiam tana ma se artist na hi kanu na bet tlatani wagin ka chua san theilo ani ma se heng thil te hian ming ti hlim to lo rok riau le kanun hian om se nei lo ni in kain thretan ta ni voina chuan kanun hi adang lamani tuna chuan kanuna thil thleng Engkim a tha le thalo po ni se lalpa ka hne na om rangani ka thin lunga Krista ka nei to a aming thil ti thei taka baptisma ka changta ni voin hian kanun chu ata chawani kumsang ni somni pani khan keti hian television host pakhat zo na chu changin music hi kanuna bet tlatani wangin ka chua san theilo hai hilal pan min siam dan chu nia ma se tu na chuan ama fakna chau ka saanga ama fakna chau ka phua to ang he ka tu tluk na wang hian ka in chhir ngai lo tu na hian lalpa hnung zuin ka stage thara ka ding to don ani ati ni pangana Craig Cameron hi October ni som pani sangkha zakwa somsari khan Panorama City California United States apianga Candace Cameron ni unau pani television series lang sar tak Full House a changtu ti po hriat larani entertainment career hi no pang model ani tiratangin in tan towa anua television series Code Red le Low Grena te ain lan le ni ma se hit series Growing Pains arula wang khan mi te hriat larani zok mani kumsom pangami le kan ilai tang to in film in lan tan towa anua US sarkarin rihlo do na campaign Stays to You ti video a changa chuta chuan tu thlanna frisel siam turle thalai te zinga ruihlo man that lo na thu soi chuak na sa ni screen lama hloting view ma se Craig Cameron hian atlei ron lai khan sa khonei lo agnostic phrase ani ma se kumsom pasari mi le kani lai ming thanna le arol tharnun nuam ti taka a chen lai chuan anun chu thak dang lamina lo om ta ni a thian pa som na in biak ina kala chuta chuan thu cha ngai tha chu a thin lunga a ring hlea tharau lam in thak dang lam na konga a hruai ta ni kumsom pariat mi ani chuan Craig Cameron chuan Christian na lam pan na konga a step ma saber zo turin thutluk na siam ta ni a pian thar nuwa Cameron hian acting career la chau ni lovin Christian rongbol na tan po in pea television rongbol na host na thogin active takin ke pen chawani he program a hian chanchin thril le Christian terin na konga in fuiton na lam angai poimo bera he an program hi ring tu te chuan ngai hlu hle ni television lama na thoba ka hian Craig Cameron hian Ray Comfort nen ding dunin rin na chungchanga debate nei pui turin kumsang ni pasari khan pathian om ring lo Brian Sapeng le Kelly O'Connor te chu New York Calvary Baptist Church lo ma chon to in pathian om zia chu na sa takin lo din chho pui to ni ole tu da milar tak tak te chanchin kan ngai thla ka tang khan Krista som na hian mimal din munemo ni na emo eng po khum veka mi zong an hun kal to le an tun din mun clear lovin chandam na hlan ani milar tam takina sim na thuan soi hian ming than na sum le pai le nom sak na hian tharau lam hun ruak Isua Krista chawina lu kha thei chu alu khat thei lo ti atilang chiang hle ni
a hmangai na danglam ngai lote riat thiam na zong ai na sa zo ka thamuan na le hlim na dik tak aron thlen te hi mi hring thin lung ma mo chana dik takani inun chu wana tanga lo chuak mal som na tin reng in tikhat chero se